le tuntuma kan video en le turchu I PHE minister professor pu lalni loma press conference athu soile athil soivel kan ngai thlanga enge asoya I athil soite kan athai chin ka ria kan tum donia ole hei kan somna ni ngai khoi mo saka kan MJA lampang thì ra cái đồngcal thấy kan lom tak seta với na kana din som na chan chu Mizoram groundwater control thì kera ni tani control and regulation act kha sami somni pathum September tha khan notify ni to September ni som pariat khan gazeta ti chuan act kan nei ton huwa rules anan boi pui le a rules hi July ni som sami somni pali tu ngai mai khan rules ka gazeta kan han notify cabinet ai bote kan lam nuwa ti chuan rules actually rules na asoi ang hian hemi groundwater kan han ti ka hi lein moya kan tuite suvera I man tang kai kha ania amaro cheta ka soyang khan actually rules na soyang khan I han pharai lutu na tur khani chong lo ta ni chu control and regulation I khani ta tuna hian tun ma chuan I hey mi hring kan pung chho zela groundwater thu tak kan vera kha I attention hal atan te pon manga kan pause lokonga ka saidu lokachu niat tuna aran soyang khanin Mizoram groundwater control and regulation tinita mi in leivera tui alai chodon chuanin mo khol manga ti don chuanin khami ka dudu anga zalian taka an ti kha private anga po an phal karing lem lawa I control and regulation ani wang hianin chuban chin sarkar ate po dan a phalna I permit ka tiang kha mumal taka pek chuan I pek chu turani garinga chu karan soilok tension agriculture purpose ate pon manga tension mani I aman turin domestic use atan te po an manga khabi in control na tur khani ta ni chuan dana miau si lo kha chuan adu du khana rem chang lai khana lai thing ta an su vet ta kha kan ram le lung tan hian a thalo wange ti in I sarkar ma sa khan act no pass to chuan hetia sarkar na kan han lam huwa hian act om to te chuan rules se chu kan bo zui tur ani tong long mi ti khan kan han ti chho ani chuta rules ina atalan rules le englo chu gadget le hemi ekati act le rules bi ka hi chu I kan departmental website ate po adu tan chona download thega kha en thega amaro chu chia se na ni chong lo atama I detail deu kha chuan atang puin he ru sa hian engtenge tel hi han tar lan lok ka dua a copy te pon kina kanin pe tur angai tai la chu ta chuan kan tiding le lok nge I karil ruwa ron omle zak chu Mizoram chu tlang ramani I nichina I kan minister ina soyang khanin lo verta se athlang abulvela tui na ati tlem don a chuan verkha I phal ani lo mai thei ti kha aran soing ka ria chu Mizoram hi phaizon ni ta sela lei lo verdon ta sela abulami tui na tha lo omsa kha ati enge ati danglam thengem ati danglam thei karing lu tu lem lo ni phaizon ni ta se ti kha karan soi lok pani chu an tui lak chua phal na hemi groundwater kan lein moi tui te hi mani ina mana ta ne mo sumdon na ta na mane mo agriculture ta na mane mo kan duani chuan tu na chuan phal na mumal takalak tu ani amaro chu kha phal na kan di la wang khan kan hungha lam ti na ni lawa hemi kan mi thiam ten department a mi thiam kan nei ten I anzir chianga na he ti lai kan ver chuan atuin na hi he ta athanga tuin na kha ti kang thei tu ten I phei chuan phal chi ni alo ta ni khatiang khan I ani chuan kan thachiang tura kangaya tuna I tui lo verdon poni ta sela
kha an tui verna khanin I verchi ningem abulami abul naimi tui na tha kha atidang lam thengem I tui na tha kha I ati tlem na te mang thengem ti kha an verify zel don ti na ni chu thadon khop mai Dayan registration and licensing pek ta tia aver turte an omta tuna po ane isan omta ni aizol ko chunga ngei po mi mal manata na tun ma a ekle a rules kan nei ma lo zen to ten omta kha ho kamu mal devin registration kan ti tiranga I an din mun kan zir chiang chho renga nga ke chuan I a fi te po kha an pe ka ngai don ta ni chuan kan kal puyanga te chuan khang avek na call nei hrim hrim kha license nena ti vek tur ni ta ni hemi rules ina put angin chu license tek na tu ani ta mu mal devin kain register anga a tun tum chu hemi mun na I chuan I lak chun zom lo tur ani atui lein mai tu hi atlem kat mai atlem pha tat mai tiang zonga til finding on pe chuan kha kha kani ti to ma te po mai don ta chuan ta ni chuan khap le hum hal dan kha om boka entirnan I mun zong zonga lo ver du dom po ni ila kan sir chian na hemi area bi ka chuan I ground water level hi atlem kat kan ti chuan khata khan phal na pek thei lo kha ani don ta ni khang te po kha kan la zir chawanga ai zola te po amun sang sanga khan khang phal lo na bi tur te po kha kan la identify don ta ni chuan ahum hal dan te po kha kan sia ka ti chuan dan zom lo te hem na atel ve le a heru sa hian I tuna kan dan zama hi zom lo te om chuan en tiang in he kan shewang I te kha nakina adi te I kan shwe du chuan he kan secretary ka veila ma thua kan in si ka ding la ma thu boka chuan he kan CE te le I kan hydrologist ya senior hydrologist a om boka purwa te kha te le khan so na te om chuan he mi kan ground water control and regulation act le a rule chung chang ba ka kan tun lai tui din hun kan traffica kan har satna kan na sukiam le the lo ba khami chung chang a po khan zo na te oma zo du nei ka rom chuan kan in hong re ngani in po takin ni soi ho wi la in zo ti la ni puya po kha the dari la ti kha kan han ngem na ani a chuan I soi le soi nu voi na kai han ka kai ni ko chan ber chu hemi Mizoram Groundwater Control and Regulation Act le a rules kan nei ta ka chuan mi pui po hian rezau ta ila I kan du na lai lai a fer ni lovin phal na mu man tak license ne I kan ti thei na tur ta na ki tang kai tu tak ani a chu ni dia lama tang te pon MJA lama tang te pon ko mai in mi pui a min lo puan za sak ve ula hei a om to ni du na kan ver thei bik lo ni ti kha mi pui ni sia sak se kan du berani a chu thuma tan kan sei ni se enge kan se thi le kan in si he soi dun lem an le lo chon so na hun te po manghal tai la cha adil na chu heta state water groundwater authority kha PHE se thi kha chairman ani ta khata khan dil tu ra ni district level la dil the lo district committee hi Mizoram Groundwater Authority a omachita chuan PHE secretary chairman ania PHE member secretary ti chuan a line department dang irrigation te soil te a chi khang kha an oma chumi ba ka chuan district a DC kai hloina hloya district groundwater committee om le anga chu di na po kha khang zong thil en kim kan form fel huwa khan district an le state ka khan adil thei dona te chuan state a hian khami state groundwater authority ba ka khan na tak thok tu ang timayang July chu kan inglo ko khan nakina kan rules le kan acts te ko khan working group akha om le a chu heng hi kan PHE website a upload ko kan ya chu adin ta na
download hi me na chuan district committee ai lo tang he kan soi fian lo kanga ni Mizoram Groundwater Authority chuan Soyang Khan Secretary PHE Department ka chairman ania EC PHE ka member secretary chuan Forest Department IoT Central Groundwater Board IoT Irrigation CTL Land Resources and Water Conservation te in Geology and Mining lamte Agri te RD te 40 te Age and Veterinary te in State Pollution Control Board te Land Revenue te NZUA Geology Head of Department te yang chuan committee kan member ni masa ni so pangalai kan kama chuan state working group ha aum le chu ro chu committee te kam de wani to a tin chu kan district committee ha aum le a e chuan min tui ver dil na kha sarkara adil chuan a form kha a han pa in district adil na le state Groundwater Authority di na kha form thang ve kan nei le siang chuan an nei to sa te poina in register le na tur kha form thang om thia thia boka tin man ruwa rig ang chi te po in register vek tur ania ke ti lai so on chu operate tu chuan chu ang te po form om thang thia thia ya yang chuan kan rules le kan act hian application di dan te low school ti na nice dan tu te enfi dan te pom lo dan tu te ba ka nakina publica notify dan tu te mi nan dil khan authority khan atong takina pemot don lo ba a locality a concern a khan. This has been a lazy day in the 4 minutes left on the clock, and we have a dangerous player approaching the pitch. Thrown in, sliding fast in the defense, takes a shot! Chocolate! Life is a piece of cake with Winkies Chocolate. दोस्तों, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते समय फॉर्मूला भूल जाते हो? क्या आपको वो फॉर्मूला याद रखना? Hey, khatiang chuan chumi khami chuan ti arom di la ti no siam deu o eno siam deu kha ka ti khan mi pui etinam chan mari area lo di ta se chan khatila area a khan mi pui riat tir na te alko a khan kan mi lo wanga yang chuan chung te po chu forman ki bom sa ania khatiang eno siam lo chu khan authority chu ba ka chena kan minister na so kan department na kan mithiam te hydrology na ma kan mithiam te an en fi anga ver atan akimel kilo ver te an en fi atwa kha recommendation kha Mizoram Groundwater Authority na ngai ko na phal na te te ni lo kha ti khana kal chok do na nia tin til kan soi bel kan Ola tikhan kan video kan lo du tok to nanga I kan soi bel du lok chu I toite in adil na hi chisang sanga omdo na ni chu mimala chon Mizoram Groundwater Authority PHE Secretary Chairman aten ta tikhan District Groundwater Authority ti tikhan ita ka tiang khanin a form kha chisang sang omani chu chonin a lai na a vir na kha a himem ti kha a him le him lo I lo ti nge I en2 tur kha I hydrology I kan mithiam ten an I en zeldon an en dik zeldon ti nani chu kan video kan du to nga video le peka kan in muda chok donia